Luhlelo lwenkampane yabomahlalekhukhukhwini MTN 21 Days of Yellow Care luchubekele eMbabane edolobheni lapho benkampane ka-MTN babambisene nemsakato yetithombe yeSwatini TV ne-8bet banikelele libhange lengadi tintfo tekusebenta letingabita imali elinganiselwa ku-300,000 emalangeni kute leli bhange lichubeke nekusita sona sive lesidzinga ingadi. Umkhankaso walonyaka lowentiwa ngelenkampani ubuke kakhulu tempilo ikakhulu etindzaweni letisemaphandleni njengoba bekulilanga le-World Blood Donor Day. Lenkampani nalabo abambisene nayo banikelele libhange lengadi imibhedza lesiphohlongo emathende kanye netikipa letilinganiselwa ku-500 letitonika labo labatunikela ingadi. Nomcebo Malinga lokhulumele umsakato wetithombe ubeke kanje. Sibona kuthuba lelihle ukuthi nathi singeSwatini TV sibonakale ukuthi ke siyawasupporta ema-initiatives lendati impilo demaswati ukuthi ke kube ngito letingcono. Hence ke eSwatini TV abone ukuthi ke lonyaka akapartnerisha kulomsebenzi ongaka welive ukuthi ke sisupporte i-blood bank. We all know ukuthi impilo yemuntu imqoka nalesi sidingo sengadi simqoka ngoba siyade ukuthi mihla nemalanga kone bantu abalele tibhedlela kuba netingoti letendakalako fanele ukuthi blood bank yethu ihlale inayo ingadi ngaso sonke isikhathi nokuthi abantu bakhona kufundiseka ukuthi ke noma ngabe ke kude sidingo bangabe nje uyadada ukuthi ufit uhealthy uyakhona nje ukuthi sukumela as an individual uhambe uye e-blood bank uyodonate yona ingadi. Mapalane lomncane etiko letempilo Anthony Masilela uthi lolu sito lufike ngesikhathi lapho leli bhange libhekene netinkinga letinengi njengoba liba nebulukhuni lekufika etindzaweni letisemaphandleni kude baphole ingadi. MTN unalomkhankaso wakhe wa 21 Days of Yellow Care. Lo shoko ukuthi ke angakawuqethi lo mkhankaso wakhe ubone kukuhle lokuthi kube khona nathi lebasnikelela kona singu blood bank eSwatini kwase kuthi ke sekonzaniswa ke nalesikhathi lesi siyemukele lapha imibhedze lena lesetshenziswako nangabe umuntu ade unikela ingadi naletinye titsako tangakhona lapho lembhedze nje bengikhumbula kahle beyisiphohlongo leta usetshenziswa ke lehhovisi noma ke i-department yakithi ekwelekeni ingadi eveni. Njengoba bekulanga lekugcina lalolu hlelo inkampani yaka-MTN ithi iyethemba ukuthi lukhulu lushintsho lelentekile emimangweni kusukela baqala kwenta wona lo msebenzi. Kubika noMpendulo Shabalala, Anasmuva Shongwe, eMbabane. Kanti ke kunati letinye lesandza akuti